na ilikuwaka le 10 Novembre pale Kiondo, nikazaliwa na bakarudia Butembo. Wakati ile wakati nilikuwa mtoto, tulikuwa tunaikala kukartia Kavitero. Tukatoka Kavitero tukaikala kukartia Buhika. Nikisha imba boni naona inakuwa inafurahi kufaile kazi. Mimi naona inakuwa mimi najisikia kama nimeremplir role nilikuwa na ningoya. Alors ikafika wakati sawa wengine watoto na sijue kwa gizi ni kitu cha kabambi chechiko ndani mumie. Nikaachaka nikafukuka footballer. Shalom téléspectateurs des Gozar Bu Talent. Aujourd'hui, nous sommes tellement heureux de vous recevoir sur ce plateau exceptionnellement. Aujourd'hui, nous allons recevoir une servante de Dieu. On va parler de la spiritualité, de la musique, de son parcours dans cette carrière musicale. Elle n'est plus appelée à présenter parce que vous la connaissez certainement grâce à plusieurs cantiques, mélodies que vous écoutez et que vous avez dans vos appareils téléphoniques. Alors, laisse-moi déjà l'accueillir et on va beaucoup discuter, accepter de l'accueillir sur ce plateau de Gozar Bu Talent. Bonjour. Bonjour, merci. Merci, bienvenue. Ok. Et est-ce que vous pouvez vous présenter parce que moi, je vous connais très bien, vous pouvez vous présenter. Ok, merci. Je peux au nom de Maman Volonté Mbaya et Kaindo. Et Maman Volonté, on vous connaît comme artiste. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours artistique, Milianzaka et je oui, artiste comme les autres? Bon, niko mtoto mwenye alizaliwaka sawa wengine bote na ilikuwaka ku hospital general ya Kiondo pale njo kwenye nilizaliwa na nimezaliwa na wazazi wawili, baba yangu na mama yangu, mama Joyce Kasantu na mama Mandia, papa Mandia Izero. Na ilikuwaka le 10 Novembre pale Kiondo nikazaliwa na bakarudia Butembo. Wakati ile wakati nilikuwa mtoto, tulikuwa tunaikala kukartia Kavitero. Tukatoka Kavitero tukaikala kukartia Buhika. Pale Buhika njo kwenye nikawezaka kuanza huduma. Nikaanza huduma kwa masomo mu salle de classe. Wakati wataomba mwenye ataongoza sifa na mabudu, ndaona ke ile ni responsabilite yangu. Mimi njo ndafaa ile. Na kuhusu ile class kuna ibada kwa masomo ya watu wote, ibada ya klasi zote. Wanitaka soit culte d'ouverture, donc culte ya masomo parce que nilikuwa ku école niko vraiment protestante. Ndio. Alors wakati culte inakuwa, mwalimu wetu anasema na mimi niko na mtoto mmoja mu klasi yangu jina ki volonté ashaimba mu klasi. Kama mnakubali naye ataimba ku rassemblement. Njo ile ya masomo yote mimi naimba. Nikisha imba boni naona inakuwa inafurahi kufaile kazi. Mimi naona inakuwa mimi najisikia kama nimeremplir role nilikuwa na ningoya. Alors ikafika wakati sawa wengine watoto na sijue kwa gizi ni kitu cha kabambi chechiko ndani mumie. Nikaachaka nikafukuka footballer. Ah bon? Oui. Footballeur, ça tombe très bien. Elle est aussi footballeur depuis longtemps. Alors avec et à la fin, parce que c'est footballeuse et tout ça. Mais nous on ajoute aussi footballeur. On ajoute et à la fin, c'est bon. Alors après pale nikaendelea wakati nilifika deuxième année secondaire tukakuwa na shida kwetu kufamie. Baba ndi baliingia kwa parcelle na ilikuwa kabisa probleme, balipenda kabakia wa baba yangu mzazi. Njo
tukachukia ka ile quartier si tu wagi tulijua gizi ni problem yenye mtu njoo alibatuma kwetu njoo bazazi bakadesidi akatutoke tukahamia Vungi tukatoka Buika tukahama Vungi. C'était à 2000 si ce n'est pas 2010 sinon c'est 2000 vraiment c'est longtemps tukafika pale Vungi. Alors nikakuwa obligé parce que football nje na nimefaa wakati ya mingi kushinda kuimba. Mais avant niko football muzazi wangu yepeke mama Joyce Kasanzu, je vous salue là où vous êtes. Yepeke na nanibebaka ya kinguvu mpaka kuekodini. Mais j'avais constaté que inakuwa sawa 30% ya musique na 70% ya football. Jo nikatokaka nikafikaka huku kuvile nikaintegre chorale ya basket na ya football football ya masomo ya Vungi tukakuwa natumika pa Itave na niko deja pa centre ville na donc ku basket unacheza basket mais aussi il y avait ndio nikafikaka pale na kutanisha bafie niko nafanya pale basket c'est non ça c'est j'aime kisha nikatokaka nikaingia tena ku basket nikafaa basket plus d'année mais football nje napenda sana. Leo ikafika wakati ma responsabilités zinaanza ongeza kwa masomo kutakuwa match interscolaire ya bafie en tout cas ndakwa pa mimi wata participer soit numéro 11 soit défense. Alors c'est comme ça que mama yangu tukanja somea ku église ya Sebeka Butembo centre. Alors anakuwa naenda nena pale chorale za bafie souvent kuna wakati banaimba mimi naona kama haviko concentré comme si bakutayarisha. Alors un jour bakafundisha bakasema mkanisa mkapita kitu kenye ukishafika mkanisa kuna kwa kitu yenye unaiona na ukishaiona kile kitu hakipite bien selowe dimanche ya kwanza dimanche 3 dimanche donc place yako na iko pale. Alors c'est comme ça que il y a mon coach il répond des frères Elisi Viwa akanimizaka kuintegrer chorale pale na niko naenda nimefika nilikuwa kwa math physique nimefika 6e math physique nimekuwa finaliste masomo nanja nifunga sana wakati ya balu na kosa mais wakati ya muziki naona kama naona kwa wakati ninapumzika parce que math physique kabisa ilikuwa kama nguvu sio masomo ya hizi siku kama naona jani math physique ilikuwa nguvu. Je nikakuwa pale nikaandike chorale pale banaitaka Christmas ilikuwa ka chorale ya bafie amkuwa ke garçon mais muongozi president za kwa garçon koseani za kwa garçon mais baimbaji ni bafie wakupiga vitani ni ba garçon. Nikafika pale nikaandike chorale viki na nimefanya siku za mingi na siku natumika nikafika ku chorale siku yenye mimi naimba banacheka nikasema hapana akose nishapotea niende haiko mwito akose niende nikaachaka nikafaka miezi fulani nasifikake tena le même personne akakuyaka sasa na cadre yote akasema place yako tushaiona kwa chorale. Alors pale na nimemaliza nikaingia G1 ICG déjà G1 ICG kwanza distance pas pour ma répétition je ne bon quand même ICG ndapita licence mimi nashukia Vungi. Alors nikatumikaka nikaendeleaka pale mimi nakuwa naoga si kwenye ndaimba ndaongoza benda banasema unje utaongozaka hii nyimbo pale na mtu nipata parce que ilikuwa kitu ilikuwa na naogopaka kuimba kushinda kufaa balo na napashwa ingia tena napashwa faa entraînement limoya na bagarso mais kuimba nani nguvu. Alors c'était comme ça nikafata mafundisho yenye ikasema kuhusu kuweza kujua mapotentialite ziko moyo. Alors wakati nilifuata kile somo kanifungua vitu mingi nikaelewa gizi niko une femme entrepreneuse na niko chantre nikaelewaka na je sais pas c'était le Saint-Esprit ikaniongoza kwa gizi ile entraînement nilikuwa nafaa ilikuwa entraînement ya kuniongoza ndio mhuduma ya kuimba parce que même jusqu'aujourd'hui ba chantre bengine hata au niveau international banafaka tout sport banifaka tout. Alors j'avais compris ça comme ça
na ikakuwa kile wakati, lakini deja na niko na parole de Dieu mimi ile wakati yote na mwile football mimi na siwezi kugusa dawa junior cheza hapana, parce que d'abord avantage ya bazazi bangu ki balikuwa natukumbira sana. Naposema mwenye aliniambia mara ya kwanza kwa maneno ya Mungu sema mère, ndio aliniambiaka na nikasikia kile yangu inakuwa brise, akanielesha gizi ya Yesu Kristo mwenye anakupenda na mwenye alitikaka ukamkubali na kote kwenye utaendaka ndio mwenye ataka nakupatia nguvu kila kitu. Alors j'avais compris ça. Donc nikafika kwa chorale, najua jeunesse mko mtu ya mingi sana, nikapataka tena kule zingine ma formation. Mimi njakuwa attiré na maétude biblique. Kwanza nikakuwa kama mimi napunguza chorale, étude biblique, salle d'intercession, nani formation évangélisation. Mimi na jisikia nikiparticiper. Alors pale natoka nenda déjà kuma 2015. Nilikuwa kabatize mwa ile année 2015. Ça veut dire ulianza kaimba? Nilanja kaimba mimi na siaji concentré manda ni mkuimba mimi nikakoseka na kwa kokotoa sana na évangélisation, prière, nani louange, adoration. Alors c'est comme ça que il y a dira 3 à 4 ans nikaintégré chorale ya louange, adoration kwa église yetu. Na wakati nilifika pale je sasa niliona kama réellement football haikuwa yangu. J'avais aimé louer et adorer Dieu. Ninajifunza niweze kujua mingi kwa Mungu. C'est quoi la louange? C'est quoi l'adoration? C'est quoi le Saint-Esprit, la gloire, la puissance du Saint-Esprit, l'onction. Nikapostate que inakuwa moment yenye wakati namaliza vyangu vya médecine, il faut nijiconcentre kwa Et ça veut dire quand tu étais à l'ICG, encore médecine. Dieu, nilikuwa kwa médecine. Amen. Oui. Alors c'était comment? Alors j'avais. Non, je n'ai pas encore fini. Parce que là c'est le tas, tout ça. Je n'ai pas encore fini, mais reste seulement 3 ans. 3 ans. Oui, donc D2, D3, D4, j'ai fini. Ok. Alors. Après parler nika intégré ma groupe ça ma GBI